Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely, I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam a nagpailinged itinagan a Jeffrey iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ti kapadasak ngay nakibinglay ita ket may papan iti umuna nga ayat ko. Umunamet apan nakapasakit ko. Agmay may saklang aruden nga anak, nasapa akpay ana ulila, Mr. Lonely. Agpada anakaptan itinadagsan a sakit dagiti dadakkel ko. Isu anasapa da apimusay. Gapu iti dayta, nakipagnaedak iti balay ti kabsat ti amak. Bueno papagayam, intay denggen ti pannakay drama ti pakasaritaan ni pagayam at Jeffrey dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Back home. Letters never have letters. I get no letters. Nagsuldo ka, Jeffrey. Uwan, Uncle. Anya pa lang araw tararamitan. Apa di mo pa ilayawat kanyak di sweldo? Ik mo na. Wah, Uncle. Inggatang ko niti bagas tayo ti sweldak. Anya? Nagkuna ngay gatang mo iti bagas! Uncle. At dapat mat bagas tayo Ti kagpampanunot. Sa payawan ng ti kwarta kapulan. Arak mat ngamin ti pangigat-gatangan nyo ti kwarta, Uncle. Awanan kay ti baim! Uncle. Awan ti bibiyang mo, nga oray inaldaw nga agbartekak. Nalipatam samat tayo na makipagnanad kalayan kada kami kanyantem. Uncle. Nala, inka pumali iti boss mo. Balye mo ti sumaruno aswil daw. Anya? Aggunay kan Mabainak. Maisa. Kaya't mo ti mabugbaw. Ha? Inka na. Darasan! Uwan, Uncle.
kalabusan niya, Uncle. Auntie. Iso amin ti papapanan ti sweldo. Pinagbalinak manan. Awan manan ti masweldo intun umay alawas. Diyak kayat agoraam niyang kalmo. Noon niya ti kayat na, agtungpal ka. Auntie. Anya nga ikat makipagnanaod ka matla dito'y balay mi. Aganos ka. No di ka makaanos, di sumapul ka iti sabali apag naadam. Huh? Diyak kayat nga aga pa kami nga agasawa, gapukan ka. Iso ano di mo maanusan dar aramidan ti asawak, nawaya ka sumapol iti sabali apag naadam, Jeffrey. Saan ka, alapdan? Sana makatrabaho na yung bag. Ang panunod at tiraramidin dante ka ng kanyak. Nauyong da kanyak. Di dakpay kasyan. Agdirit sa amin kadakwada ti sweldo dito construction. Baka mo ditan. Kasaritak ti bus ko dito Tagik katakon. Pumana makit din. Padasag ti makigasang gasat. Pag naadam nga ijay syudad. Makamu ditan anti. Basta padasag ti makigasang gasat iti syudad. Barang nga damastra ka katrabaho. Anya nga'y kumatimastra kam, kat di mo pa'y nailepas ti high school. Nagpatingga ka lang iti third year high school. Makamu ditan anti. Sige, makamu ka nga ron. Saan ka alapdan, Jeffrey? Ngamne, no adada ka sa mapasamak kan kay jay syudad. Awan kuma ti pampabasulam, nawatam. Neta na. Ngimawan pa'y latinastra ka katrabaho. Nagrigat gaya mo talaga dito Kan nagrigat naman tinagadalan. Ura dishwasher la kumiti restaurant ti maaplayak. Mabalinan. Pagturot na tanita, Diyos ko. Awan tem amok dito syudad. Aginanak pa dito ang waiting shed. Agtugawak pa dito. Nabanog ako na magmag na. Aginanak pa Jack pa'y amo no anya ang lugar to'y nadandanon kon. Tugli pa pa'y kit din. Ay, erwar ko man ganyan titinapay balon ko. Tamang anak. Mabalin samat ito na pagturogak. Adda karton di taigid. Isun ti pag-up ko. Tamaturogak. Jack pa'y lagid da ita. Urayak aromabi sakto agad na. Adda mo jacket ko. Isun ati pagulas ko. Barok, agreeing ka. Bumangon ka dita. Nabartag ka kadi. Apay adito yung waiting shed tinagturugam. Agawid ka, tani pa nagbabasura ita. Kat ni adun ti basura dito. Agat basura dito yan. Agawid ka. Oo, ma'am. Sige, taidisok mo tandag iti basura, ma'am. Ala, agawid kan Barok. Tapno di ka makalang ab iti basura. Napalan ti bakit? Kasla nagsingkot atawa. Agwari ka. Iturturod ko man tagpatulong kon ko na. Kamakamak. Ma'am! Mabitlaan! Ha? Apay, Barok? Ma'am, mabalin ka dito agpatulong ka da kayo. Awan ngamin amok dito yung syudad.
agsapsapo lang iti trabaho. Naggapuak namin iti probinsya. Ha? Kinapudno na sa anak anabartag iti rabi. Talaga lang awan ti pakidagusak. Iso adita waiting shed ti nagturogak, ma'am. Anya? Anya't inlapas mo aya, baro? Ma'am, nagpatingga akla iti third year high school. Pangasiyo, ma'am. Oray kargador wano kumboy. Wano anya pa dita. Basta da pagsweldoak. Narigat ti basta agtalatlatan iti estranghero ita panawan. Kas makita kan kakat, nasingpot ka baro. Sapay ko maharod ta saan ka amang limli mula. Saan, ma'am? O sige, sumurot ka kanyak. Mapanta di tapo ka pamigatan. Awan ngamin ti babaunan, nakabakasyon. Nairwamak iti regat, ma'am. Uray asin lati si daag kat mabalinan. Ala, agtimpla ka nga rodon iti kapem, tamangantan. Uwan, ma'am. O anya, mayat ka kadi iti offer ko kan ka? Tulungam laangan ti babaunan di ti balay. Kan, agwashing ka kadag iti lugan ko. Mayatak, ma'am. Kayat ko launay. Kayat mo kadi ti imbaga kasweldom. Uwan, ma'am. Kontento akon. Sana bali, talibre mo't amin na kanam kan aramatam di ti balay. Uwan, ma'am. Kayat ko ti trabaho. Ken sweldok ditoy. Masapol ang manipas ko ti waswasingak. Tapno maaramid ko pa'y nagiti dagduma trabaho ko. Naimbaglakit din. Tada ni Ma'am Roda ang tulong kanyak. Hi! Hello, ma'am. Naimbag nga oras mo. Allah! Di nakawagan iti ma'am. Agpada ta ababaunan ditoy. No kasta, sikati bagbaga ni Ma'am Roda akadwak ababaw nandito eh. Wen, siyak nga rod. Nagpintas mo tayo tayo babahin. Kaslasan na babaw ng tilangana. Nagpaido mati kinapintas na. Oh, kitkitaan nakmadlatan. Ay, anyat nagan mo itayan. Jeff. Sika, anyat nagan mo. Siyak ni Carmela. Ala, agan anos ka dito'y tanasingpot ti amo ta. Nasingsingpot ni Ma'am Roda ngam ti asawa na. Istrikto ti asawa na. Ha? Ayan ti asawa na. Di na ka diimbagakan ka? Adday ti abroad. Isuday ti kakaisuna nga anak da. Kasta gayam. Wan, ala, agtrabaho tan. Agtinulong tang agtrabaho dito'y, Jeffrey. Rabiin Manon Arabia jak makaturturog. Jak makaid na. Aging gajak mayabkas da ito yung marikrik na parakan ka. Ha? Anya dayta, Jeffrey. Pakawanan na ko, ma. Agayatakkan kan. Ha? Pakawanan na, Carmela. Ay ayatan ka. Si Kakit Dimat. Kinalaat na Jaklaim pagkarop nga dagayam kastarik nam kanyak. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. At da nagpaiduma na rin nagparakan ka. I love you. Kat sabay la ko, ma. Tamay kariyak kan ka. Ala, ikan nakiti panawon ko amang panunot iti dayta. Tingi-tingak pa'y anaimbag tiriknak, Jeffrey.
Di ka kayat aparigatan, Jeffrey. Iso sige, aklunan kan. Ha? Agyaman na, Carmela. Pinaragsak na kiti kas taunay. Sapay ko mga rod, tadi naktual lilawan, Jeffrey. Santo Apolos. Katagyaman ako na ya. Tawaray na kurapayak. Kinayat naklata. Ala, agpada tamot anak ko rapay Iso nga awan karbang ngagpili-pili iti pakiinayatak. Ngamin, ay ayatan kamatan, Jeffrey. Naibag nga orasyon, auntie. Ha? Ne, Erikson, si kamot gayam. Ay na, nakalagip kamot kaanakan. Sumrat ka. Agyaman na, auntie. Apay, awan trabahom ita. Awan, auntie. Nakabakasyonak. Kat dito'y lugar yu tinalagip ko apagbakasyonan. Kaya't kumamati ag-relax. Tani, maturtsur unahin ti utak ko iti trabaho. Kasta aya. Umay kalata dito'y basta makawaya ka. Ingkuyog mo kumaan, ikabagis ko. Ay na, makumikom ni mama iti negosyo na, auntie. Talaga day di akabagis ko. Ibagam ta ag-relax mat, oray sagpaminsan laan. Carmela! Carmela! Umayon, madam. Mangisagana ka iti merienda, tapag meriendaan ta ti kaanakak. Wan, ma'am. Mabitlaan nga rod. Auntie, katulong yu day di abalasang? Ha? Kwa, nagpintas ngamin. Ibagam no kursunadam, tayaram ka kenkwana. Balasang pa ni Carmela. Awan pa inobyam, saan aya? Awan nga ron ti kumayat, auntie. Nalaad ngamin to'y kaanakan nyo. At tuyin ti meriendayo, madam. Ala, idisumlat taditan. Sige. Mabitlaan. Di ka pa'y pumanaw, Carmela. Ha? Iyam amukan ka to'y kaanakak. Baro pa'y daytoy, kat balasang kamat. No, ginusto kayo, sige kit di. Tapno makaasawa mamot daytoy kaanakak. Ha? Hello, Carmela? Mabalinti makishake hands kan ka? Siyak ni Erikson. Wan, sir. Ala, agsarsarita kayo, taadala kita ayan tilugan ko. Aginnam mo kayo anaimbag. Jeffrey, ano samtiag pa ay dito'y balay kas babaunan, wan? Umado ti trabaho, barok. Ha? Agmay sa kanton dito'y balay. Anya? Ningay, Carmela, ma'am. Di na kadipay na ibagakan ka. Pumanawan ni Carmela. Anya? Ne, awan tinay bagbaga na kanyak, ma'am. Pumanawan. Sumurutan iti kaanakak ijay lugar da. Ha? Ijay ka din nga agpahay kas katulong, ma'am? Tinasaya at nintulaangan Carmela ti kasaritam. Taamangan no ibagada pa'y achis mo sa ak. Anya? Ulitin man timbagam, Carmela. Adan nagkinaawatan mi ken ni Erikson akaanakan ni Ma'am Rhoda, Jeffrey.
Unya. Ang Carmela, di mo't agayan ayatan. Adda ako na nobyo ma. Ang Ladingita, Jeffrey. Nagbaliw ti pangadeng ko. Ni Erickson gayam ti rumbang para kanya. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Kasladyak makaanges, gapu iti sakit ti barukong ko iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Umuna nga ayat ko, umunamet, apan nakapasakit ko. Awan tinaaramida, no di tinangaklon iti gasat ko. Nagkasarda nga rod iti kanakan ti amo. Ti amo, jak makalipat. Gambayat ti panaglabas ti aldaw, nakamove-on ak matlaay. Manipod din, jakon nagaram iti sabali a babae. Jak amo, ngam kasladan panagbutang ko, a maulit tinapasarak. Numabalin, jakon kayat ti masakitan. Iswa baruak payla nga aging gaita. To'y pagayam mo, Jeffrey. Pagyamanan miting ka pa ng ibinglay iti kapadasam, pagayama Jeffrey. Ngam saan amay sa ti babae. Di mo isara ti pusom. Saan ngagpapada dagiti babae. Isuadi ka kumamapukawan iti namnama. Agaram kalata, ken kumararag ka iti Diyos. Tapno ipaay na ti rumbang, ken talagaan na ikari, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Jeffrey iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.